fennani efau baki dairata ka bada kuraba candidate unge number fesheni number 4 kum feshige ngeta te miguradrim ka masake kuriya daane gota balairu emme furta marme candidate unge number ta tibe fulna dakkana number ta dekuma fo faijaha ama hiras kurma fo mi guliya mi number ta almen alala efau tibe fulu form hushalu wa fa tartibun algon me farak be fule ke nam gowadima nikola badage ko me en number en nege mo fa guliya be fulna fennane gotan e kaldas takkala mi gotan guliya candidate nanta gurut nekuma fa algon me nanta tartib be fa wa goi mitanu ga yudan kollana efau hama candidate unge number tartibun almen group photo mitanu ga negum kuriya dan hisabun candidate unge gulat nekumge masakke nimige dan de miwagut hama mitan ka tin candidate wadagen tibe ka alfa ko da me aisa mal me masak kuri den dan shukriya और नंबर तो तक्काला Aishat Alaika Adnan People's National Congress. Aisha Tresha Devarayatunga Democratic Party. Mariam Shimaza Adalat Party. Shukriya. मैं हिसाब हूँ कैंडिडेट के नाता धरती बेफा वागवाई नीलान कोलाना कैंडिडेट नंबर 1 आशियत अलाइका अदनान मीम अलिफ तबक के काफ माले पीपल्स नेशनल कांग्रेस कैंडिडेट नंबर 2 मरियम शिमाजा माफर नवाजी काफ माले अदालत पार्टी कैंडिडेट नंबर 3 आयशत रीशा हेमवेर जॉर्ज विला काफ माले दिवहराइतुंगे डेमोक्रेटिक पार्टी मैं हिसाब उन तरतीब को ऐलान को मैंने मुने हम ग्रुप फोटो का मी कोला बनाए थे मंगे थे कैंडिडेट नंबर 13 Good luck. Good luck.
ಅದೇ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದೇಮತಿ ಬೇಪನ ಹಿಸಾಬ ಮಿಗೆನೆಸ್ತೀನಿ elections commission korean local council intikhabat yang hinga taragge masake kora committee ge intikhabuga mi gurwatulum ge tereng mi mali city ge mi yarkam wada kora candidate na admi ge ituru mali city ge anghinga taragge masake kora committee ge rais unna mi wada kora candidate ge gurwatulum mi ogota algonda aykuga elections commission ge rais bayar daganna wati algonda ahalam benmani mi wagoto kihinetto mi muli rajyega mi candidate tunge gurwatulumge kantata kuriyam midani medu me rajyag kurihara sheg medu nimeeru kurimatlegen daani amne number tartib kuregen daan hame kani me number tartib nukurve derashe innani e derashuge ei kaf tulusdwa kaf kuradwa e derashuge anghenunge taragge maske kura committee ge gurwatulegen daan ekamaku council intikab council ge daira ge de daira miyadu gurut nunegeni kotuga e deshuge masale hingamun dative ege fahung edara ves nimen enuniya hurihara shegga gurut levi miyadu nimen gurut levi nimigen diyama e hisabun rasmi ko campaign kurumuge fursat hulwiken ediye ade mi campaign kurumuge fursat libigen daruga kihinetto mi campaign te harakatta kuriye gen daruga mi candidate amal kuramije jumla gotega candidate amal kuram jehe koi ganun gawadu wararit ko bayan ko fahunnan den egota amal kurebun algon men warabodan eden den usul gotun divirajyege mi mujtamaga mi campaign kurumuge nune taid hodmuge masakka kurumuge terega algondu ede edmaki election commission ede edmaki democracy rit hamataka ek candidate anek candidate ge hagga unikan naanna gota candidate ves candidate no taid kuruwa befun ves party takum ves mi intiaba mi taid hodung masakka kurege gengos devashe egotan al mi danwa sabaki mi intikhabaki hagigatuga mi wara mi aili nonivia e rashegge femwaruga war kudi mujtama terega mi taid hoduma maske mi kuran jehni taid hoduma kura masakkatu tereng en ailan anen ailai rashu terega aamu ittimai mi ibbawantakama usultaka hamataka meche nugelle gota e amal korewmaki aun men warabodan ede edbe mi intikhab ga wada kura candidate unge mi kankan kuriya dairuka mi adi hama mi pai farata kon nanta ambura gende kamis fesh iruga hama mi faha kura bafi itura nang gendam benu fulwana ma e fursat evis candidate kalibi genda no bihar ko ninna ngeto eti wara saf mi hendono dihe jirunga hamaya candidate nang ambura gendumge marhala e nimuni den candidate amilya bayr vies no yes e rashigge candidate unge listuga vote la duhu emihage nan etaga innan kobata iltimas kurabba kamaki candidate na adi vote lan tayyarati be rayitun alun dannongati vote lantibi rayitun ves gabul kurabashe mi democracy ge nizam ge terega rayitun libe em muhim e fursate emi hegge maccan amuru maruf hinga e bayge maccan e rashegge maccan amuru maruf hinguma adul insaf gaim kurma rashu femwaru khasaka local council anghenu tarigge maske kora committee tahuge magandu masakkataki rashuge rayutuna deve aam khidmat tahuge ekankan intizam kon ekan ragala rayutuna forko den huwa bayke mi honi huwa iruga egotan ekan kurevene gotat visnagen mi anen e baru e ikhtiyar beenum koraban egota vote devashe vote devmuga reet akhlaga minganta kuriye gendawashe hame egota candidate ves masake kurumuga mi taid hodum kuring alun danne hin egotan amal kurum gendawashe adi ya ekkum hama alundu nimal mus danno ben wa hakeki mi alun men mi dive rajyega bawum mi anna intikhab bebu muga vote la duhu mi alun intizam takan evs badale alun men nugennana kuriyeke egotan alun men ekan qurani ehem mi takrar kon alun danno je sabaki alun men intikab babadu hinga kantannon horiha kame mi annani digitalize kuram ekam edu vote la mi ayatana bani sure nimige mi intikab ga natija emiha ko e vote li fotteg doshuga yudan kurma hame e hinga marhala ga evs kahala digital
එච්චෙන් අරුනේ හැම එකනේ අරුනේ බේනුම් කුරානි එමිහා ආමේ ඒ කාහකන් තෝ බලාලම් බේනුම් කුරා එච්චෙන් නොනියා දැන් මුලින් හැම දානි ෆිසිකල් කොම් නෙහෙන් අරුනේ අරුන් හැම දන්නෝ තකුරාල් කොම් යහක දන්නවා සබකි ඒ යගින්කන් ඒ ඉතුබාර රයිතුන් දෙමේ රයිතුන් මිදනුයි ගොතන් මිදනේ නිසාමන් ඔති ඉතුබාර කුෆයි ඒ ඉතුබාර ආගමෙන් දමහට්ටානවේ ගත thank you شكرا يا هذا أرجو من تبي في نهاية سابا تبي ميجي نستني local council انتخابات يمكن قطرة جماسة كورا كوميتي تاعي انتخاب के गुरुवार في गुरुवार नेगों फेशमट कामी बेबी रस्मियात एम फुरतमा माल सिटी के मेयर आदि माल सिटी यमकन قطرة جماسة كورا كوميتي के राइस का मकुरिमती लवे बेफुलुंगे गुरुवार नेगों मिहार बेवनी कोरिया गेंगस्फा राज्य के हुरिहा रशक गवस मिहार हमा रशक के काउंसिल के मी इंतखाब वादा कोरा कैंडिडेटुंगे गुरुवार नेगों कोरिया ताकम फाह कल मिहाय साब मिकाबरेज निमाला होकेलान एम habe fna sura bajeru da kan wassalamu alaikum